kade ngisasho ngithi mina i-KFC ngathi basibuyiselela ukuthi last time saninika inkinga sanishisela igravy sanonela nje usuku ngemilini nilambile kodwa ngisasho mina manje ukuthi sivumile lesinkwa lesi yeah le pahla lesi singaslayisiwe hayi vumile la pahla la ngathi i-cake ngempela ukuthi inenkinga zakhona nje sine-trauma sinayo trauma nyana siyezikuhlukumeze moya ngani sikuvivinye nje yabo sikubuyisela uthi ukhumbula ukuthi kumele uvelaphi imbese yakini kumele ibe bukhali ubona ufunda lapho umbese obukhali ukuthi khona umbese obukhali khona umbese obuthuntu mawubuthuntu umbese wakini uphume nento enje uthi uyasika islice uphume nento enje phumi nje impahla anjake ngoba unenkani ke usafuna ukugcoba la ufuna ukugcoba lento le wena iphumi nje kodwa ufuna uyigcoba bakithi sinenkani sabantu yezo ugcobapi lapha angazi nawe uyoputsha uyozama ke nawe ukuzivula hey kodwa into emnandi ngaso awuncishwa njengo-Albany u-Albany ukushayela iso ebonzeki basishaya islice ngathi sithenge ubona lesinkwa lesi la uyasibona islice uthi no hayi islice lesi yabo it's my kind of uthi uslice lothizwa ke lo yabo inkinga nje ngathi ungalola imbese before usithenge